Ja sam se zove Saliju, živim u Beogradu, ja sam iz Kamerun. Mi nombre es Belki, soy de Cuba. Меня зовут Наталья, я приехала сюда из Украины, из города Киева. Zovem se Koča i živim u Zemun. Ja sam iz Afganistana. En noviembre de 2017 tomamos la dura decisión de emigrar hacia casa, hacia Serbia, por muchas razones que el mundo entero conoce. Serbia como país no nos pedía visa y fue una manera segura de llegar y no poner en riesgo nuestras vidas. Я вынуждена уехала из Украины после месяца того, как началась война. Я взяла своих родителей, взяла собаку, и через месяц после начала военной операции мы вынуждены были уехать. Es un poco difícil porque es empezar una nueva vida, es un cambio total en tu vida. Radimo liggéeyu logistique yi UNHCR on me pomagał każdy ma kompanii IKEA ako ja želi da radi, ja kaže da. Radim kao prevodilac i volim svog posla. Ja pričam 8 jezika. Kad sam bio u kampu, živio sam u kampu i bio sam u proceduri azila. I tamo pitali i KIRS i druge organizacije za pomoć. Kad sam dobio radnu dozvolu i počeo sam sa 2 organizacije. Poslije otvorio sam ovu agenciju za prevođenje. В Украине я работала на телевидении, достаточно известный в Украине человек. Я вела новости. В общем-то, я думала, что вот эта вот вся военная ситуация, она ненадолго, на 1 месяц, на 2, на 3. Но сейчас я вижу, что это, наверное, на несколько лет. Поэтому, если у меня были планы вначале пересидеть здесь какое-то время, то сейчас я понимаю, что нужно закрепиться, нужно искать работу, нужно учить язык, чем я сейчас и занимаюсь. То есть сейчас я все равно не прощаюсь со своей профессией, хочу в будущем продолжить это дело. En Cuba yo me gradué en la Universidad de Economía, lo ejercí por buen tiempo. Aquí en Serbia me he superado y obtengo primer y segundo nivel de knjigovodstvo. The private sector has an important role to support refugees. You can help refugees to integrate into their new societies through providing trainings, internship and jobs, as well as donations. At the same time, being often rooted in local communities and connected to local communities, companies can also help to build an inclusive environment which is welcoming of refugees and which reduces xenophobia. Tanto yo como mi esposo, somos personas jóvenes, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de hacer, pero nos sentimos limitados por esos aspectos, porque te sientes capacitado, pero no te dan la oportunidad. Que nos dejen aportar nuestro granito de arena y de cierto modo agradecer al país por darnos un espacio, por darnos la protección y la ayuda que nos brinda.
još uvek užim Serpijski. Hvala Bogu imam pomoć.